पक्षदे इंफम उइबमर उइब पाउ खरा अपडेट तौजरे जिरी लंबी की सहजांगदा गुगी सिंगना थाउ टैंकर सिंगदा नुंगदा लंदारखरे स्कॉट चलीबा सीआरपीएफ दा हाइरुबदा कहा हाइरमलग तुमिना जटखरे ड्राइवर सिंह इम्फाल जिरीबम नेशनल हाईवे 37 की सहजांग विलेज मपादा कुकी सिंगना ऑल टैंकर सिंगदा नुंगना थाजिंदुना लंदारखरे लंदारकबदा ड्राइवर अमा नकोंगदा फांदुना सोकले स्कॉट चलीबा सीआरपीएफ की पर्सन सिंगदा ड्राइवर सिंह वकलोबदा कहा हाइरमलग तुमिना जटखरे हाइरे थौदोगदु की मतंग खुदोंग थीब नंगलखिबा ड्राइवर सिंह पामी सिंह हाई ngasi ayu pung 10 minute 10 rom taba matamda tanker amasung pot puba truck sing punna imphal tamna lakbadagi lambida punna imphal tamna lakbagi lambida namit jungba matung pung 10 gani thoi makharom tarakpada tanker sing aduna sajang koki khul jarokpa matamda nungna thajilakwa adu tanker mari ki nakalda pan khibaga loinana driver amadi sagangdaba sing aduna tharakba nungadu tanker ki thoraudagi lisilaglaga naromda pan ki haina असोकबा ड्राइवर अदुना पामी सिंह दा पाउदम के टैंकर सिंह अदुदा नुंगना लंदारकबा अदुदा टैंकर सिंह अदुबो ngak senhana basalibe स्कॉट पार्टी अदुदा वकलोबदा टैंकर ड्राइवर सिंह अदुदा सीआरपीएफ पर्सन सिंह अदुना कहा कदाइदनो हंगलमलगा मखोयगी गाड़ी अदु थौरगा चटके ड्राइवर सिंह अदुना मखातना हाई हौजिक नेशनल हाईवे असिदा मियाम की दमक थवाई खोवाक हापतुना पोसे अमसुंग थाव पुसिलपगी थबक तौरिबा ड्राइवर सिंह बो सेक्यूरिटी मपुंग फाना पीरी हाइदुना लेंगकना हाइरबसु थबक वेनदी उबो फंगदे लंबीदा आरओपी पीरी हाइना मखोइना फंगदोकलबसु ngasiगी थौदोक थोकलिबा मफम अदुदा आरओपी अमत लैबौदे ड्राइवर सिंह अदुना हाइ लंबी असदा चलिबा टैंकर सिंह अमसुंग ट्रक सिंह बो ngak सेननबा चलिबा स्कॉट पार्टी असि मखोइना ड्राइवर सिंह ngak लिब्रा नत्रगना ड्राइवर सिंह स्कॉट पार्टी बु ngak लिब्रा खंगदे लंबी असदा चलिबा ड्राइवर सिंह स्कॉट सिंह की ममांगदा खुलाई पाइबा सिंह नमदना सेलमनबदा करीसु हाइदे हाइना मराल सीखी हौजिक लेरिबा फिबम असदा ड्राइवर सिंह लंबी असदा चटबदा साफबा फिबम ओइद्रे थवाई खोवाकदा हापतुना मियाम की थबक तौरिबा टैंकर ड्राइवर सिंह असिबो ताथी तवैना तौबा असि लाइबक थीबनी असिगमा थौंग सिंह असि असोमा मखा चथरबदी ड्राइवर सिंह स्टीयरिंग थदोपगी फिबम द लाकपा फावबो याय हाइना ड्राइवर सिंह मखातना फंगदोरखि नकल मरोमदा पुन्ना हिंगमिन्नाबा हाबसिकी ओन तैनाबदा लाकपा वफमदि याबा गमलोय सनाजावबा मैदे सिंगी ओइनदी पुन्ना हिंगमिन्नाबा पुन्ना चावखतमिन्नाबा हाइबा वाफम असिदा मतम कयागी ममांगदगी थबक तौदुना लागले मसिगी ओन तैनाबदा लाकपा वाफम सिंगदी याबा गमलोय हाइना मणिपुरगी निंगथौ अमसुंग राज्य सभागी एमपी लाइसेंबा सनाजावपना फंगदोखरे वाफम सिंग असि स्टेट लेवल ऑर्गेनाइजिंग कमिटी ओन मेरा हौसोंगबना सिंदुना कांगलादा पांगथोकिबा थौरमदा फंगदोकिबनी थौरम अदुगी सरुक मोइना सिंगबुरोय तंबुरोय अनिना सरुक यादुना सना कोनुंगदगी कांगला उट्रा फाव खोंगचत अमसु चटखि खोंगचत अदुदा अमाइबा अमाइबी पेना अमदि पुंग्यावना नाटकी ओइबा जागोय इसै क्या सोसाके लोइनना थौरम असि सरुक याबा लाखिबा तोंगान तोंगानबा फुरुपकी सिंगबो मखोई नाटकी ओइबा फिजोल सेतुना खोंगचत अदुदा सरुक याखि आथेन बोट के पुदना चटखिबा खोंगचत अदुना कांगलागी उट्रा यौबगा महिरोलदगी नाटकी ओइबा लिकलमदा पांगथोक्तुना लाखबै बुदाव पाखंबगी खुबमदा मेरा माइंडोंबगी थौरम पांगथोकी पेना सैसकना हौदोकिबा माइंडोंबगी थौरम अदुदा निंगथौ सनाजावबा लाइसेंबना चिंगतम अनिगी मसिमना ओइबगी सक्तम ताकलिबा मेरागी थौमैसु चिंखतखि मेरा थौमै चिंखलबा मतुंग मारिंगमै माकु नि काफुइना टेंगबांगबा ओरगा कामसोंग गामहुमै काफुइना येंखोंग तंबगी थौरम पांगथोकी मदुदा सही असिगी ओइना लाइबाकी करी फिबम लाकदगे हाइबदु निंगथौ सनाजावबा लाइसेंबा फमनाइबसिंग अमदि मियामदा पाउदमखि थौरम अदुगा मरी लेनना निंगथौ सनाजावबा लाइसेंबना हाइ पुन्ना हिंगमिन्नाबा हाइबा अमदि अपनबा मनिपु आइबा असिदा अखोय पुनमकी मंगलाल ओइसि नोंगदा लाइरेन पाखंबगी हक्तक्तगी मेरा थागी थानिन नमिदा मेरा हौसोकबगी थौरम असि पांगथोक्तुना लागली थौरम असि सिंगतम अनिगी मरक्ता लाइनरिबा मसिननाव ओइबगी मरी अदु नाउना निंगसिंगबने ममांगी मतमदा थौरम असि चाउना पांगथोक्लबसु सही असिगी ओइनदि हौजिक थोक्लिबा इरांग असिना मरम ओरगा लाइगी ओइबा तौफद्रबा कांगलोन पुनम अदु तमक पांगथोकपने थौरम असिगा मरी लेनना मसित मकाई ताबगी वखलोन थादोक्तुना मसिननाव ओइबगी नुंगसिनबा हिंगमिन्नबा अमदि पुन्ना चावखतमिन्नबा हाइबा असिदा माइ ओहेलसी लोडन हौजिक ओइरिबा फिबम असि लाक्सिनदना महौसागे पुनसिरोल अमुक हंजिलकनबा होनबदा येलोमी अखोइगी अचौबा थौदांग लई मरमदुना अखोइ पुना वखल तमिनदुना तंगदु लैथाबा लमदम अमु ओहेननबा पुना होनमिनसे अहिगी हाइबा वखलोन थादोक नदुना अमता ओइबगी वखलोन थबक तौमिनसी
मेरा हाउ चोंबगी थर्मसना स्टेट असिद हेना नुंसिनबा पुरकबो ओइरसनु हाना निंगथौ सनाजावबना मखाताना फोंदोके मरगसिदा सरदारगी वफम मणिपुर मियामबो फोंगना सिंगनबनी मणिपुर नुपी मरो हौकिबा मे अहमदगी हौरखिबा था तरुक फरकलबा इरांग असी अथुबद पॉलिटिकल सोल्यूशन की मखादा महौसागुमना इंगतबा तंगदु लैताबा हंजलहनना भोनदुना मणिपुर मसेट अनि थोखनदुना कुकी सिंगी तोखाइबा एडमिनिस्ट्रेशन तालिबा कुकी एमएलए ताना सोकलिबा बीजेपी की प्रेसिडेंट एसरदाना थोकलिबा इरांग असी ममांगी लेखकना थोगलकपनी हना था असी गुनगा तरुकदा पामिसिंदा फोंदोखिबा वफम अदु स्टेट असिदा लैरिबा तोंगान तोंगानबा सीएसओ मैराफाइबी लूप कैथेल नुपी लूप अमदी पॉलिटिकल पार्टी सिंगबु फोंगना सिंगनबनी अन ऑल मणिपुर नुपी मरुक के चेरोल मनहाइरी चेरोल मनहाइ था असी कुरुमदोइदसु संबाल चेरोल मनहाइ था असी कुरुमदोइदसु थंबाल संगलेन पांगथोकिबा पाउगी मिफम अमदसु कुकी एमएलए सिंग सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन तानबलेति हन फोंदोखिबदा मैगै क्यादगी कन जानिंगदबा फोंदोखे इरांग असी के हौरखों खांगसेनदबा मानबा थौंग असी मणिपुरगी अपन बसतम कनबा पांबा पुनमना अकनबा मौंगदा कंडेम तौफम थोगे लोइना महाकबा बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट की फमदगी लौथोकनबा अपन बखोलाव पुखतफम थोगे हारे सुचानपुरदगी मियोय अनि लाख हुमफुद्रारों की ड्रग कोनना असम दा फागतख्रे हाना मणिपुरदगी नुमित खुदिंगी लुपा लाख अमदी क्रोर की ड्रग्स सिम फागलंबा दो मणिपुरदा इरांग थोलखिबा मतुंगददी ड्रग की लंबी होंखिदुना मिजोराम अमदी असम यावना तोंगान तोंगानबा मफम सिंद ड्रग सिंग लेप्तना फारी अदुमैनमक ड्रग सिंग फागलखिबा अदुदा चुचानपुर मसा यामना यावबग लोइदना कोकी लालोबा सिंगी मियोय सिंगसी यावरे इगोर कोना सुचानपुरदगी मियोय अनि असम की बदरपुरदगी लुपा लाख हुमफुद्रा रोंगी ओइगदबा हेरोइनी हाइना सिंगदबा ड्रग सिंग कोना फागतख्रे फारबा सिंग अदु लानसानजाव अमसुंग तुनहाउलियन लांगेल कौवा मियोय अनिनी सुचानपुर मसा अनियदो हसन अली नजीरुद्दीन अमसुंग बाबुल कौवा मियोय अहुंग कोना फाखिबने ड्रग स्मगलिंग की ऑपरेशन अकंगनबा पाव अमा फंगबदगी बदरपुर पुलिस की कंगुना बदरपुर की वेस्ट दिउरेर रीजन द सथब ऑपरेशन अमदा मॉक्स अमकी मनाक्ता लैबा पान दुकान अमदा ड्रग की डीलिंग सथरंबा थेंगनादुना हेरोइन ग्राम 277.22 गा कोनना फागत पंगमखिबने ड्रग सिंग अदु मिजोरामदगी पुरखिबनी हना पुलिसना फंगदोगले नकल मरोमदा साहिर मिसिदा चेनबा सिंग आइन की मतुंगिना दांडी पीगदबने हौकिबा अक्टोबर 18 लमलाई पीएस की मनुंग चन्ना ताखेल यांगदोंग खुलदगी सल लौरुनबगिदमंगनी आइना पोखिबा गाड़ी ड्राइवर अमदे सल लौबा चलिबा मियोइसिंगबु यामना तामथीना फुरकवा अमदी तामथीबा मिफु अदुदा लाइकनबा ngамदना एमडी साइर कौबा ड्राइवर अमा सिखिबा असगी मतंगदा लाइगाना तुबा मतंदा मेसी असगी मतंगदा लंगला लंजिन पुथोक्तना माला लैबसिंग अतुबा मतंदा लोगी मतुंगिना दांडी पीगदबनी हन यूनाइटेड कमिटी ड्राइव अगेंस्ट एंटी सोशल and illegal migrants hada golawati imphal isna serol hamada fongdorakle serol asna makha taraduna october 18 da imphal iski takhelgi mafam amada maide ningol anina manau no figi yumdagi san laurusi aidana pangal driver ani kadri bengundagi md sahir alliance sana amadi soradagi md abir khan nektuna pokhibane pangal driver ani amadi mitai ningol ani punna masing jamlaba miyamna koki gi pot lowba lakpani haibagi maran sijilaga tamthina fubiki मधुदा केड्री बेंकुन अवंग लैकादगी एमडी साहिर अलाइस हना लैकनबा ngамदना इम्फाल की राज मेडिसिटी हॉस्पिटल लैखिदबने मतंगसद यूनाइटेड कमिटी ड्राइव अगेंस्ट एंटी सोशल एंड इलीगल माइग्रेंट्स हदा गोलावती इम्फालिसना हाइनिंगबदी मणिपुर खुनायसी डेमोक्रेसी चटबा लैबाक अमर नत्रगना डेमोक्रेसी चटबा लैबाक अम ओइरब डेमोक्रेसी चटबा लैबाक अमर नत्रगना मोबोक्रेसी चटबा लैबाक अम ओइरब्रा रूल ऑफ लॉ एंड ऑर्डर्स मेंटेन तौबा ngамद्रबदी लेंगा की ओइबो फानथोक लैरिब्रा हाइबसने मसिंग यामजदबा सनमिटलोन सेनमिट लैजदबा मेटै पंगल खुनाई की मियोइसिंग नोंबगी सुरगा चाजबा कया असि मराल कया थांजिंदुना फुबगी अमदि हातपगी लाइसेंस असि लेंगांना पीरब्रा हना मखाताना हंगलादुना अपनबा आइडिया ऑफ मणिपुर सागतनबा कंडा होदरिबा सीएसओ सिंगनसु असेंगबा खुनाई महिक्वदबा मॉब कल्चर असेगी मयुक्ता पुन्ना लेमिनबगी तंगाई फदबा लै असिगम मॉब कल्चर की थौदोक वाथोक कया असिनसु आइडिया ऑफ मणिपुर अमदि सिनिनाउ ओइबगी मरकदा अकाइबा कया लाकपा याय मरमदुना लेंगांना अथुबा मतमदा मिसी असिगी मतंगदा लंगला लंगजन पुथोक्तुना मरा लैबसिंग अथुबा मतमदा लोगी मतुंगिना दंडी पीगदबने मिसी असिगी मतंगदा सेमखिबा जे एसिना संगचिलकपा खोंजन खुदिंगमक्ता यूनाइटेड कमिटी ड्राइव अगेंस्ट एंटी सोशल एंड इलीगल माइग्रेंट्स हदा गोलावती इम्फाल ईस्टना मपुंग फाना सावगतकनी अमदि इमुंग मनुंगी आवबदसु सरुग यागनी हाइरि जोराम थांगना मीटिंग दा वा nganminararoi haikibadagi मोदी की मिजोराम खोंगसत कैंसल तौग्रे मणिपुर की मतंग तुमिन लाइसिलकपदगी प्राइम मिनिस्टर ना मागी मिजोराम खोंगसत कैंसल तौगिबनी
Joy Ramesh. Mathang tha ki tarita pangthokadoriba seat nifu leiba Mizoram Legislative Assembly ki mikhalda Prime Minister Narendra Modi na state asida laktuna mikhal thengnariba BJP ki candidate singidama board khombagi mifam amada saruk yarana ba thaurang tawram labasu National Democratic Alliance NDA ki mapang party amoriba Mizoram Mizo National Front MNF ki lusingba Mizoram ki Chief Minister Zoram Thangana karigumba Mizoram da Prime Minister laglabadi mana saruk yagadaba mifam da punna wangang minaroi haikibadagi Prime Minister की खोंगसत कैंसल दौरे एजेंसी की पाउनहाई Prime Minister नरेंद्र मोदी ना त्रिपुरा अमसुंग बांग्लादेश की ngam ताइना लेबा मिजोरम की मामित असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी था असिगी कुंट्रात लाक्तुना भोट खोमना नबकिदमक पांगथोकदोरिबा मिफम द सरुक यागनी हाइना लेबलंबनी अदो मा की खोंगसत अदो कैंसल तौखिबग लोइनना मा की मुहुता होम मिनिस्टर अमित शाह ओन सरुक यारगनी हाइरी Prime Minister खोंगसत की मांग ओइना औकिबा साइवुलदा चीफ मिनिस्टर जोराम थांगाना करिगुंबा Prime Minister लाक्लाबसु Mang nasaruk yagadaba mifam da punawangang minaroi haiduna mangchongna phongdorakibani Paugi agency asida Zoram Thangana Mizoram ga yumthangnari ba Manipur da majority midai furupna charsingbo athik thawi anasu maral segi aduga thaudok sing asi thokliba Manipur asi BJP na lengak pairibani haraduna haujiki madam asida BJP ga nangsin dabagi madam nate anasu phongdoke Mizoram ki Chief Minister na makata na phongdokibada haibo wofum da Mizoram asi Christian lining sat pamiyoi singini haujik Manipur da thokliba thaudok sing asi yenglaga karigumba MNF na BJP ga punna thabak tawminarabadi wana tainaba safuama mayungnagani haike MNF na BJP ga punna thabak tawminarabadi wana tainaba safuama mayungnagani haike Amromda Prime Minister laktuna election gi mifamda wangang lagani hariba Mamit Assembly constituency as the BJP na Mizoram Legislative Assembly ki Speaker oramba Landrin Liana Sailowo makoi ki media point thadok libani Mag MNF na lusing balengha kasigi speaker oramba na tana party sigi MLA ne ado election mamangda MNF na mangwanda ticket piroi haibadagi speaker ki famda ki resign tawraga BJP da yaw ki bani Prime Minister ki mohta Home Minister Amit Shah on laglaga election campaign da sarugyagani harabasu Home Minister na Prime Minister Narendra Modi na tongani haduna thawrang torong Indian Air Force ki B-17 helicopter damha koina laglaga mifam masida Sarugyaduna wangang lamlaga Mizoram da ahing lekta na Delhi tamna hanki gani hairi Agency ki power amana makatan haibada Prime Minister na Mizoram gi mabida Assembly constituency da lakani hana tawrang toram laga cancel tawkibasi mahana yumthang thari pa Manipur da thokliba thaudok singi matang da haujik power chatkidabadagi oigani hairi Amaramda Prime Minister ki khongsat cancel tawre haibaga panthadana Congress to singba Joyram Ramesh na phongdorakpada Prime Minister ki khongsat cancel tawribasi Mana haujik Manipur da mayuk nari papibam sing asigi matang da tumina matam changna laisilak padagini hana charge tawre Congress losing basina mahaki social media ki platform X da phongdorakpada awafam singi manung da tha asigi kuntrada Mizoram da Prime Minister na election rally amada wangang na pa thawrang lamba adusu cancel tawre thawang asin mit chama ga marfuni sujilak laba Manipur ki irang asigi manung damhak na Manipur da chanana pa ki tanja lawkhidabana oigani hana su phongdoke Nakala maromdana moirang them ananna bill bibiu hajarakpada NIA transnational conspiracy da senabani haiduna sirage makhayele Mamang thagi taraga taruk da khabai soida level special commando ki team amana wangkhai kongba lambi gi mitai mayak high school manakta ki khosu kulai ga kona fagat khiba khulngakpa miyoi manga ki manung da gi yaw khiba singjamai sorok haibam laikai dagi moirang them anan sahi nifuga manga apokpa laikhidraba em achaubo September kun gani thoi lising ani kulhumdoi da special judge NIA Imphal is na bill pi khrabasu numeda dugi nungtil pung manga min taranom tarakpada NIA na Imphal fi is lagi faraga Delhi da pokhi badagi jail da thamlakliva emananna mahakpo NIA ki case asdagi bill pi binana hajarubada agency asigi mekedi ki mahak Myanmar da based over terror office singa transnational conspiracy tawbada chenaba myoni haiduna akan bo objection tawrakre emananna mahagi bill prayer adu Patiala House Court leba Additional Session Judge Sachin Gupta ki courta file tawrakhibani magi prayer asi dagi kona NIA da makoi ki oiba report pirak lamba khangan khiba matungina NIA na pikhala kiba report ta mahakpo notice ki staging da active oiba active point operations athariba Myanmar da based over terror office singilu singba singa transnational conspiracy tawba myoni hana charge tawrakhibani Maramasna mahakwa villa thadokrabadi NIA na satharakliba case kin investigation da khudongcha da bamayuk nagani aduga mahakna chathariba thabak thoram sing adu chap manana abukhana chatharagani haike
wafam asigi mathakta mahak faba matamda atopa mihui kharasu yaukhibaga loinana khusu khulai singchu fangki hana su phongdorki hairi adumanama court ki maikeda em ananna mahak bel pipi na batawrak li paya asigi makhatawa argument sing mathang thagini fanda takhigani ana phongdokre Kuki militant sing na naran sana maring tu nongmai kap selakre naran sana tu liwa ani suba RV ki campus ta bom hom leiramle santi khongbal amasung sabung kho khunok tamna nongmai kap selak pade ki khodong nagre pagak chau ikai mamang leikai amasung kolbung kuldaki nongmai amasung bom sing pagat kre Maya hom dagi kuki lamhen tu hen amasung bakoi ki militant sing atam na mideida on sinduna tam thirapa lan chatar khrabaso Namirghani ki mamang dagi nongmai kap nabagi thodok sing leblak tuna masagi fiam da mausa ki phibam dan jelak pa hore khanaringi ki serak dangasi nongtil pung manga midan anirom tarak pada moirang PS ki manung saliba naran sena ki maning thang basaruk ta leiba nefra singkhong dagi ko ki militants na khulasi tamna nongmai mari manga kap selak re hairi adumoina mama fa masala liba security force na handuna nongmai kap khida baga loinana thodok asida asoka pan yaw khide hana pause asigi bisnopo district ki pawmina phongdorake Adumanama Bisnupur District Police Control da telephone tawtuna hangkibadadi asigumba tawdok amata thokibagi report tawrak paleti hairake Aduman numit kharni ki mamang da koki militant singa akan bamongda khuthongna kibada makoina kaplak pu ermgani singna ba bom hom leirambadagi ngasi numidang waram pung manga minat jangkai hum ngasi numidang waram pung manga minat jangkai hum doi rom tarakpada moirang police na Imphal dagi bom disposal scout ko khusam nantana mi sogandana pokhain kre hairi Bom sing adu amana pera bom warga anina hai explosive bom sing ni ngasi nungthil naranjana gi lo kenel maring te leiwa ani suba IRB gi portion sin lamtu semdok pada battalion headquarter asigi marung te leiwa unit church ki manak te leiram ba thengna rakhibani haire thawdok asigi pau moirang PS ta pira pa matung da bom expert sing loina na laklaga second IRB gi firing range ta puthok laga mi sogandana pokhain gi bani haire amaram dangarang nungthil pung tarit minute tara ga mangarum tarak pada Yangang PPS na kwaliba gwalde bigi natum singlom dagi gwalda vi khultam na kablak po oigani thajaba nongmai round kharagi makholso mafamase ki khunja singna ta kya haire aduga ngasi police control room dagi thadorok ba zero lamana haibada combined force na ngasi Bisnupur Kaksing Thawala masung Imphal West district ki vulnerable area sing da thiba humba ki dabak chathage operation asigi manung chana combined team na phagak chau ikhai police station ki manung chaliba phagak chau ikhai mamang lekai amasung kolbung koldagi sub maison gun carbine ani nongmai asigi magazine ama counterfeit point 9mm gi pistol ama kapayariba maru tariada masung bom tara fagale hari Serola sin wakata na fongdorok pada Manipur police na ngarang KCV Noyon group gi active member ama Imphal West district dagi mobile handset ahum ga kona na fagale hari mag miyam dagi yamla basan pham singlo pada sena ba myuni ana maral siri ngasi numidang pung tararom tarak pada phangba pau amagi matungina Imphal West district ki Yangang Pokpi Police Station na qualify Imphal Ukrul Lambi Paringa nang na lairiba santi khongpal amasung sabung ko kuno midai khulsing tamna koki militant singna sangrat rom dagi nongmai maru yangkai rom kap sila krihari nahan makai koki militant sina nongmai round ani ahum na dragana masidagi khara hena kap sila kibedadi khulsing ase bongak liba nongmai beril pai ba khunja singna mana duna khuthan kidabani adu bangasi numidang da nongmai maru yamna kap sila kibedagi khul ngak liba khunja singki mai kai dagi so nongmai balance sing duna maru tarik nipan kap khihari Adumoy namak tawdok asida nakal ani ki barakta asogapan yawagi pau fangba ngamkide maraka sida sanabagi pauda kunraga tare super national games humni super namita Manipurna golani bronze hum lobangam khre gawana jambu oduna chathariba kunraga tare super national games ki ngasi humni super namita Manipurna gold medal ani jawna punna medal manga lobangam duna punna ngasi fawda medal taragani fan lobangam le Pedem multi-purpose indoor stadium da sathargi ba gymnastic event ki ngasi pang thogi ba nofagi floor exercise da Manipur gi Ruvan mitai sanasam na gold medal lobangam ki ba loina pancake silet ki nopi ki kg yangkai ga manga omfu kg da yaikom Anjalina gold amag lobangam ki bane Ruvan mitai na gold medal lokhi ba punna point 13.22 score lobangam ki Vienna da Odisha ki Muhammad Anana silver medal amasong Karnataka gi Ujwal Naidu na bronze medal fangbangam ki Panbajai Manipur gi gymnast Ruban Maitina Bon Evenda Manipur gi silver medal amasu fangbangam khrabani Satariba games asida Manipur gi gymnast singna gold medal ahum amasung silver medal ama yauna punna medal mari fangbangam khre Ariha pangambam na nupi gi individual aerobic ta
Anjori Pangambam, Laisi Lembi Sabungbam amasung Ariha Pangambamna Trio Aerobic da gold medal amamam lawangam krabane. Nakala marumdang asi pangtok ke pancing event ki novig individual for folder Manipur ki W Sonyana bronze medal amalawangam kre. Pancake Silet event dasu bronze medal ani lawangam ki. Pancake Silet ki bronze medal ani atu Yaikom Kirandat Wagi keji yang kai gabanga homfugi tending event da amasung keji homfu ga manga da hoidrom bizan midai na bronze medal amamam lawangam kibane. Gawana jumbo idana sa thariba kontra ka dari suba National Games asigi weightlifting event da Manipur na gold medal ama silver medal ama masung bronze medal ani yauna punna medal mari gymnastic event da gold medal ahom silver medal ama yauna punna medal mari dautan event ani asida Manipur ge khongset loisan gre fencing event da haujak wawada Manipur na punna bronze medal ahom loba ngamba galoina pancake silet da gold medal ani amasung bronze medal manga yauna punna medal tari loba ngamle Sadhariba National Games asida Maharashtra na kwadagi medal masing yamna fangdona medal telida anba mafum kan pangambagaloidana ani suba mafum na Haryana amasung ahom suba mafum na mamang zaiga champion services na kan bagaloidana Manipur na gold medal taruk silver medal ani amasung bronze medal tara jawna punna medal tara ganifan pangduna mga suba mafum kan pangamli makatarakwa atopa pawda ATM loot tawna na pohona ramba ani fare Uttar Pradesh ki Mathura district da ATM amadagi sel lut tawna na bahora ramba Miyoni police na fare hana senior officer lamana nga se fangdokre Mathura ki superintendent of police rural Trigan Bese na fangdokpa matungina district asigi Swata police station ki manung chanalaiba Khanpur Marakta police team amaga nomai kap na raba matung da phabane Pharaba miyu sing adugi maming sibam amasung promote kawi ana fangdok ladunam hak na haiki makoy nimak district asigi Barsana town dagine Asmin Haiki kam na badu da makwe ni makong da sok padagi community health center amada admit daukre tawdogadugi akupa warol bira da namhak na haiki makwe anina ngarang swada da laiba kanara bengi ATM dagi paisa hurana na bhokonaram kibane Delhi ke hotel ka amada nufi nufagi asi bhagjang phangle laiba ki konung asida Zafrabad police station konba manungda Mauzapur metro station manakta laiba hotel amagi ka amagi manungda Nafi ama yauna asibhak sang ani fangle haina iragi atheng bada police na fangdokre mafam adudagi suicide note ama makoi na fangle ana police na haike nylon gi thawri amana sorhaf seling dagi yanthrak leiba thengna ki ISA na phang mathak da sina tarak leram ki ana DCP notice joy tergi na haike DCP tergi na ISA gi hek manang famung amada hindi da khut iwa lamai makhai amagi suicide note ama lerami Haina makata na fangdoki masi anibag adu nung sinaba amasung makoy puna siminanaba warip lawkiba mali haina DCP aduna haiki. Iray numiki numidang pung mari minit mga da tawdogadugi maramda telefon torokba amang makoy na fangki ana folis na haiki. Sirabasing adu tapadis ki mirat dagi miyoy mo wariba soharap sahi kun ganifan amasung tapadis ki loni delayba ayasa sahi kun gadari ni haiba masakang mangamle. Ayasa ki sahi mapanchura pa masanopa ama amasung sahi mari suravi Masanovi amal heuri sirabanuvi adugi mapuroiba Mohad Gofam Gym Protein Supplement singyole Kesa sigi maka tijalak pada Soharaf amasung ayasana Pung ama adwai do hotel amada changlaki amasung Pung mari gidamak ka adu bugdaw ki abasi khanglehena police na haike Barbeda da doktor gi asoiba no maram oraga tha taraga manga haktak ngariwa angang gi khusa ka khre Assam ki Barbeda Medical College Hospital da Dr. Singhi asoiba madi thawai davana maram oraga tha taraga manga khakta ngariba angang nupa masa amagi khusa yahon kedre thawdogadu discharge process manung da thokibani water level nupa masa amabu aranba mongda nurse amana tawgadaba mathawadu asan tawrubadagi sahi ama khara hian pada ngariba angang nupa masa adu da hafa kedula adu laktoklabani haire asigumba leibak thiba thawdogasina nauriba angang adu physically handicap ohankre Discharge ki process tawringi seragaduda naurivangang adu ki khut tagi kenula lauthokpagi thawdang adu wargi nupa masa adu da sinakibane mana khangdabada ki aranpa thawng adu chatharubada nauriba angang adu ki khusa kakpa ta khari laifak thiraba thawng adu da ka haina nungaitraba imung manung ki biyoisina medical error adu ki damak compensation pinadaba demand tawgi Lega ki authority na miyang sangpiduna awaba mayuk naraba imung manung ki biyoisinda compensation ki thawrang laukat piyu haina taksen ki Hostel adugi protocol amati staff sing training piba kamari ena manung thitna investigation chathaba mathau dare
Hospitalsingda layengba lakliba anabasingda yariba makai asoi ngam thokhandana thawai kananaba honagadabani haiba asigi matangda handak thokliba thokdok asin achauba nungaitaba ama ohenkhre haire. Makatarakwa atopa Manipurgi pauda Special Commando na Myanmar masa taruk fare. Haugiba pung kun marigi manungda More town da deploy torokliba Manipur Police ki Special Commando singna nupi ama jauna Myanmar gi miyoi taruk fare haire. Pawasigi matungina faraba singdi namfalong wanwa tuyeptagi menthai sehini fuga manga. Wewe feo au saikulum doi Myanmar gi lalimdagi thang solal goide sai kuntraga humdoi. Mafam masdagi kamlet kam goide sai kun ganifan namfalong dagi thon sai kun ganifan amasong masagi sai nifu mapalrom surabi mayuk ni hari makoi darugi manungda menthai amasong wewe feo au nangasi More town da leba stand ground manaktagi fabane. Aduga lemhauriba miyoi mari asina ngarang More town da leba rest hotel manaktagi fabane hari. Logi wangmada mari le nabase sangsing yaudana sangsilakpadagi fagalaba miyoi taruk asigi mathakda laukharfam thokpa logi thabak sing laukhananabagi damak Special Commando ki teamna makoi bomori PS da khosinakre haire. Aroibada content sing asigi markuiba pau khara asiba pau damjariba Manipur Local News YouTube channel asidagi yangberiba punamak pathagajari. Channel asina tomda kanarabadi subscribe tawidribesna subscribe tawiramo loinana like and share tawusu kawi kanuk namakpo amakhanna thagajari.